bathi kumnandi ezweni. Hayi kumnandi ezweni mfethu. No ngizothi qaqa kulento yeligi vele focus yami ayikho la. Focus yami ikwi-Saturday mfethu. Ya lana nje besizokwelula, besizoshaya warm up. Sifocuse kakhulu kwi-game ye-Saturday. Ipolokwane ifele izinto eziwu-2. Ifele ukuthi ibuya ePolokwane, leli gama Polokwane licishe lifana lento Lupopo lo. You understand? Iphinde ifele naleli gama Polokwane kuphinde kufane futhi. Polokwane kuyafana noLopopo. Bafele loyo, you understand? Yeah, so besinamagoli awu-8 for lama game awu-2. uNkulunkulu siphe nje amagoli awu-8 singamabhakaniya. So namhlanje sisebenzise li-1 le-7 sisevele ini i-weekend. Ngobe kumnandi la. Ya la bazobona i-PlayStation. Ya la ngiyakutshela mfethu ubhale phansi. Nge-first half uzoshintsha 4 goals. Zoshintsha ngo-4-0. Ungizwa kahle? Masibuya sishaya amagoli awu-3. Mhlambe ngemistake bese sibakorele li-1 mhlambe nge-own goal. But laso uzowina ngo-7-1.